Agora temos aquí a Laura e a Andrea, dúas alumnas de primeiro que, como podes comprobar, son semelgas, parecidos razonables. Antes de que entre a súa entrevista gravada co seu avó, que ten por título Café Irlandés, vamos a facerlles unhas preguntas. Por exemplo, podes explicarnos que o que nos chama a atención do vos avó? O sea, por que especial? Por que vades a facerlle unha entrevista? Porque viviu dende que era pequeno ata que rematou de estudiar en Irlanda. Viu a España porque el estudou agricultura en Belfast. Quería estudiar agricultura mediterránea en España, entón pues viu a España e coñeceu a nosa avó e se quedou aquí. Como gravastes isto na casa pola vosa man? Como fixestes? Gravamos onte, viñeron os nosos avós a comer e despois de comer preparamos a grabación e gravamos. Que interesante ter un avó así. Vamos, que se non fora porque viñera aquí, vos non estaríades aquí. Cando vades por aí, a vos gusta vos presumir, mira, meu avó e tal e cual, gusta vos presumir do vos avó? O facedes moi a menudo? No. Bueno, vale, pois sigo preguntando. Non sei que preguntar. Vos falades inglés, así Sí. Sí, non sois como nós que non entendemos antes o teatro. Entón vos, ao mellor, a vosa nai fala inglés? Sí. E o voso pai? O noso pai, sí, pero el non é de nacionalidade irlandesa nin inglés. Vamos, pero que tedes un nivel flipante. Vos, na vosa casa, que falades? Inglés cos vosos pais ou non falades castelán ou galego? Cos nosos pais falamos castelán, pero cando ven o noso avó falamos inglés. Vamos, menuda sorte tedes. Entón a de plástica debe estar encantada con vos. Sí. Menudas bilingües, bueno, plurilingües. Bueno, pues está ben. Ai. Cando coñecedes a alguén, e ao mellor, imagínate, vai unha amiga vosa, un amigo a vosa casa e aparece o vos avó, empezades a falarlle en inglés. No, ¿No? Falámonos en castelán. Bueno. Porque senón non entenden. Suele pasar. Bueno, agora damos comezo a... Espera, acaba de ocorrerse unha pregunta. Pois faina. E non vos reides de nós, porque nós non temos moita idea de inglés. Entón, cando nós falamos de inglés, vos, eu creo que debedes de reírvos de nós moitísimo. No, bueno, a veces. Como considerades o noso nivel de inglés? Bueno, hai algúns que teñen máis nivel que outros, sí. Pero tampouco está tan mal. No, que va? Vale, non tedes por que mentirnos, sabemos a realidade. Bueno, agora sí que damos comezo, non, Paula? A entrevista. Vale. Hola a todos, hoxe imos entrevistar ao noso avó Harold Hamilton, un gran aficionado á radio. Hello, Grandpa. Hi, how are you, girls? Fine, thanks. We'd like to ask you some questions. Yeah, okay, no problem, go ahead. Where were you born? I was born in Belfast, in Northern Ireland, the capital of the province of Ulster, but after about a year I moved to live with a family in England. And your parents, where were your parents born? My mother was also born in Belfast, and my father was born in a little village in the south of Ulster called Annalong, very famous for its granite and its fishing. They met in the University of Belfast, where my mother was studying medicine and my father was an auxiliary chemistry teacher. O noso avó naceu en Belfast, en Irlanda do Norte. A súa nai naceu tamén en Belfast e o seu pai nun pequeno pobo no sur de Irlanda, chamado Annalong, famoso pola pesca e o granito. Se coñeceron na Universidade de Belfast, porque a nai do noso avó estaba estudando mediciña e o pai era profesor auxiliar de química. Where did your parents live when our mother was a child? They lived in Northern Ireland on the coast, very near Annalong,
We would go to visit them every summer, and I remember we used to go out and fish lobsters with a little boat that my father had. Cando a nosa nai era pequena, os seus avós vivían na costa de Irlanda do Norte e íaos visitar todos os veráns. Pescaban lubrigante cunha pequena barca que tiña o avó. Where did you study? I studied in England, first of all in primary school, then I went to a very good school, Abbotsholme, secondary school in the middle of England, where it was very liberal, very free, and I was very happy there. Estudiou en Inglaterra, nun colexio chamado Abbotsholme, no que era moi feliz. Grandpa, could you tell us what were your favorite subjects? My favourite subjects, I liked most subjects, but my favourites were physics, chemistry, biology, and I also liked history and geography. As súas asignaturas favoritas eran Xeografía, Historia, Bioloxía, Física e Química. When did you become interested in radio? Well, I was always interested in radio as a boy, but it really started at Abbotsholme, where we had a radio club, where we made radio things like transmitters and receivers, and we had a transmitter there where we could speak to other people nearby. I also liked very much, when I was young, a pirate radio station called Radio Caroline. It was a ship in the Irish Sea which transmitted all kinds of music and programs for young people. Fíxose aficionado á radio porque no seu colexio tiña un canal de radio no que se comunicaban con outros aficionados. A súa favorita era unha radio pirata no mar de Irlanda, que estaba moi pensado para a xente xoven. What was your school like? As I said, my school was very liberal, very free. It was a boarding school, that is, we lived there for boys, but we always had lots and lots to do. We had the radio club, we had a cycle club, everybody had a bicycle, an aeromodelling club, and all kinds of workshops, woodwork and everything. It was a really good school. We had an orchestra, and I played the piano and the trumpet in the orchestra. O seu colexio era moi libre, tiña un club de radio, bicicletas, diferentes talleres e unha orquestra na que tocaba a trompeta e o piano. Why did you come to live in Spain? Well, I came to Spain first because I'd studied agriculture at university, and when I finished university I came to study Mediterranean agriculture in Spain. I travelled to most Spanish provinces and I know Spain very well. Viu a España porque estudiou agricultura e quería estudar agricultura mediterránea. Viaxou por todas as provincias. Who taught you to speak Spanish? Oh, I learnt Spanish when I was working in the company. A friend of mine who worked there as well taught me. He's from Cadiz, and when I started speaking Spanish, I spoke with an Andalusian accent. Ensinoulle a falar español un compañeiro da súa empresa, que era de Cádiz. Why did you stay? Oh, that's easy, because I met your grandma. We fell in love, and here I am, and here you are. Se quedou a vivir en España porque coñeceu a nosa avoa e se enamorou dela. Did you continue with amateur radio in Spain? I tried, but it was very difficult. No, what I did was I started photography, first in the company that I was working for, and then I had my own laboratory for black and white photography. I took many, many pictures in black and white of your mum, which I developed myself. Non continuou coa radio en España porque era moi difícil. Entón comezou coa fotografía, na que tiña o seu propio laboratorio en blanco e negro, con moitas fotos reveladas por el mesmo da nosa nai. What are your hobbies now? Well, I continue with photography, but digital photography nowadays doesn't interest me quite so much. Now I'm very interested in cooking. I do dishes from all over the world, from China, from Russia, from Morocco, Spain, of course, England, of course, and many other places. Como a fotografía é digital e xa non lle interesa tanto, agora se dedica á cociña. Fai platos de todo o mundo, entre eles de Marrocos, Rusia, China, Italia, España e, por suposto, platos ingleses. Grandpa, what is your latest hobby?
Well, now I'm becoming very interested in cosmetics. I make creams and lotions and shampoos for the family, for friends. I'm getting very interested in that. A súa nova afición é a cosmética, na que fai champús, cremas e locións para toda a familia e algúns amigos. What is the recipe for Irish coffee? Irish coffee, first you need a very hot glass and you need strong black coffee, very hot and very sweet. Then you burn Irish whiskey, it's very important to be Irish whiskey, and you add that to the coffee and you top it all with whipped cream. Cal é a receita do café irlandés? Nun vaso quente se bota o café forte e dulce, quémase o whisky irlandés, se bota o whisky ao café e se cubre con nata montada. And finally, Grandpa, what is your favorite Irish song? My favourite Irish song is all about Belfast. It's called I'll Tell Me Ma, and it talks about one of the most beautiful girls from Belfast. And it's sung by one of my favourite singers, also from Belfast, Van Morrison. A súa canción tradicional irlandesa favorita é I'll Tell Me Ma, que trata da nena fermosa de Belfast, cantada por Van Morrison. I'll play the song for you. This is it, Van Morrison. Okay, thank you very much, Grandpa. Well, it's been a pleasure. Bye-bye. Bueno, moitas grazas, Grampa, e a todos os que nos escoitaron. Esperamos que vos gustase e ata a próxima. Bueno, agora vamos a facervos algunhas preguntas que acaban de ocurrírsenos. Por exemplo, se tedes un exame de inglés ou un examen de algo bilingüe, porque temos asignaturas bilingües, e a do lado non entende algo, obviamente vai a preguntarvos. Sí, bueno, si cando a profe nos ve, pois les debemos decir a resposta. Bueno, entón tedes que estar super solicitadas nos exames, vamos, porque con vos
e sacar un 10. Suspendichedes algunha vez inglés? No. Vale. Sí, a veces as nosas amigas van con nós a estudiar inglés a nosa casa. Así, algunhas que suspenderon, cando viñeron a estudar con nós, pois sacaron pois un 7 con algo, así. Que boas profes, por favor. Teño que apuntar o vosso número. Tamén soledes falar mal da xente en inglés sin que se enteren? No, a ver, a veces cando chegamos a casa e din algunha barbaridade en plástico ou algo así, que a profe casi se desmaya, lo contamos a nosa nai. As profes de inglés que temos no noso instituto, a ver, son boas, pero non teñen o vosso nivel igual, ou non sei. Algunha vez, algunha dixo algo mal, tivechedes que correxila? No, no instituto as profes son moi boas, pero no colexio a nosa profe, pois ás veces metía bastante a pata. E non se enfadaba con vos nin nada? No. No, bueno. Vos gustaría ir a estudiar a Irlanda? A mí sí. E a ti? Sí, a mí me gustaría estudar en Irlanda, en Cambridge ou en Oxford, que é un pouco difícil, entón. E vades ali habitualmente, o que sei, unha vez ao ano de viaxe ou así. verán, sí, a veces. Por exemplo, contáronnos que a vosa familia é de todo. Que tocades varios instrumentos, que toda a familia ten esa tradición de tocar algún instrumento. Vos que tocades? Eu toco piano e o saxofón no Conservatorio de Vigo. Eu toco piano e saxofón tamén no Conservatorio, pero bueno, gustame tamén moito o violín. A nosa familia lle gusta moito a música. A nosa nai estudou 5 anos de piano, pero despois o deixou porque estaba estudando Belas Artes. O noso pai non estudou música, pero toca de oído o piano e o toca bastante ben. Despois a nosa familia inglesa tamén lle gustaba moito a música. Todos tocaban algún instrumento porque os colexios que iban tiñan orquestas e así. Eran colexios moi bons. Un tío do noso avó fabricaba os seus propios violíns. Que interesante. Como a vosa afección empezou por familia, porque, non sei, o mellor, non sei, mirabades que estabas obligadas a tocar algún instrumento ou porque realmente vos gusta un montón? Bueno, primeiro, como tiñamos piano en casa, aporreábamos un pouco o piano, que eran pequenas. A nosa nai meteunos no conservatorio. Nós non sabíamos moi ben nin que era o conservatorio e nos empezou a gustar. Pola pintura, nada? Sí, a ver, cando éramos máis pequenas facíamos así máis cuadros, aínda que non nos saían moi ben, porque a nosa nai tiña unha tenda de pintura que tamén daba clase. Ata fai pouco daba clases de pintura en inglés na nosa casa, entón plástica pois é máis fácil porque como íbamos a pintura en inglés. Vamos, que nos dan 20 voltas a todo. Iso non vale. Vale, no. Non sei, tedes algunha anécdota así que vos parece interesante para contarnos? Bueno, no. Ou sí. Ás veces nas clases de plástica pasamos bastante ben porque cando se equivocan moito en inglés a profe di cousas graciosas e logo contamos ya a nosa nai. E claro, seredes as únicas que entendades. Bueno, din que plástica en inglés o primeiro ano sufrido, pero vos teneno todo controlado. Bueno, pois un placer facervos esta entrevista. Gracias. Veña, chao. Chao.